Jambo kaka. Jambo sana. En fait, je vois que uko mtu wa Manyema, je pense. Oui, niko mtu wa Manyema. Ah oui. Mie nishaka constate kitu kimoya kwetu Manyema. Ah oui. Au huku kumanyema uko tabia moya ya banamuke banaolewaka na banatoka kwa mabunyumba, na meme si ya kuisha zala batoto bangapi atapata tu bwana mwingine wa kumooa, na ile tabia shabapatia ile orgueil sana inaendelea mwabo, banaendelea kufanya mabitu ya mubaya iko kubunyumba, najua tu atatoka. Ah oui. Alors ninjo natokanaka na baoa meme si besha zala batoto ba mingi kwenye balikuwa. Donc de ma part mimi nishaona ni culture ya watoto wa Manyema. Donc ni culture, donc ni asili ya Manyema. Ah oui. Ndio inakuwa kubafanya vile. Na wao fanya vile. Donc maintenant, unaweza conseil nini jua bali bafie wenyewe anakuwa anaolewa leo, hata anajua ki atakosa kubunyumba, anatoka mwingine atamubeba tu. Ah oui. Inaweza premièrement ni culture ya watoto wa Manyema, deuxièmement bazazi, surtout bazazi ya banamuke ndio biko na baendekeza watoto vile, parce que wakati mtoto anaanza kuondokewa, kama kuondokea kidogo maisha ma 16 ans 15 ans, deja anaanza kumwambia vya kuolewa. Deja wakati kuna mwambia kibya wewe akafanya kitu anasema ki wewe ushaini wa kuolewa, deja ule ni mineur. Mzazi kuna mapuye afanye bêtise ya kwanza kutafuta nini ma relation, afanye ma relation sexuelle na bato na ba garçon, deja anaolewa ayakuwa na maturité ya kugérer foyer. Donc kiko bafanya vile ni ile kuolewa badogo, maturité ya kwa mubichwa. Ah oui. Anda kubunyumba. Bien sûr. D'accord, merci. OK.